Danas se nismo pretrgli od rada. A tko je vidio uvijek radi? Lezi i uživaj. Jednom davno u zemlji Srbiji Boto Škrtica, mutan i snalažljiv seoski dečak, sa nekoliko školskih kolega i par koleginica kreće u Postolovinu. Staru i napuštenu vodenicu na kraju sela tajno preuređuju u vlastito letovalište. Pero! Pero, Pero! Zdravo, Pero! Zdravo! Ajde. O, zdravo, Pero! Zdravo! Jesi? Pa ne izgledaš baš bolestan. Pa i nisam bolestan. To je bila ratna varka. Vidim da ne radite, ljenčarite, a? Ali, ne lezi vraže, sloga nije dugo trajala. Dragan, koga su klinci zvali Divljak, hteo je da on bude vođa. Stani, Pero, ja sam izabran za vođu. Da, ali samo do Perinog dolaska, koliko ja znam. Sukob je buknuo žestoko i Hajdemo glasati. Tko je zato da ja budem vođa? Neka digne ruku. Ja. Ja. Ti si, Pero, kukavica. Bojiš se zgrabit sa mnom u koštac. Zato si za glasanje. Divljak je napustio družinu. Najbolji drugovi Pero i Divljak su postali najljući neprijatelji. Kakav je, mogao bi sve odati. Ako to uradi, sve je propalo. Predlažem da Milo dijete ode u selo, da pronađe Divljaka i da mu kaže, ako izda tajnu o mlinu, da ćemo ga tući dan na dan. Tući ćemo ga kao vola do kraja školske godine. Članovi su većali i odlučili da pošalju kod Divljaka maleno Milo dete Božu da mu prenese stavove družine. I tako i bi. Drugarice Jelena i Nada su se onako zvonko i slatko smejale. Dobit ćeš batina kao fiše, sve do Ferija i... Jao! Mnogo godina kasnije, družina se opet skupila i nastavila svoje druženje iz detinjstva. Ali, istorija se ponavlja. Družina se svakog dana sve više raspada. Ovog puta, Pero Škrtica je bio na ivici da se zakaluđeri od tuge, a njegov bivši drug je postao član dečjeg hora i tužno peva. A onda su odlučili da reše sve, da pozovu sve članove ove družine, da odluče ko će biti vođa. Mi kraj ove nevesele priče još ne znamo, ali čim nešto čujemo, javit ćemo, jer ova požutela priča sigurno ima svoj kraj. Vama uzinat mac.